ke election Shiteng Samoy na kabenta ka Gambigri constituency ha unai wing lanin no pra menta usnem. Chief Electoral Officer BDR Tiwari ula pentikna bakani ke election kadai hadian ke ching no kam MLA ke seng Kongres usaleng sangma hadian ke election Lok Sabha chong ya kani ke election Shiteng Samoy on penlong hapo riu benai na kabenta kani ke Jaka ke Bathali. The schedule will be announced by Honorable Election Commission of India. It should be held within 6 months. There is no suggestion from the end of it. It is decided by the PCI. So all the needful things we are ready once the Election Commission will announce the date and all the needful. Once this schedule will be announced by Commission, I already told, so we will go accordingly. Hadu ka pratari urisau chong usnam arhajar aposau. Kila dan hadu shihajar lai spa san posau ngut kinong tewut haki arjaka. Kibala dan haka thub chong ka electoral rule. Kat ba arpulai hajar shi spa anriu pawai ngut ki kerteng kibala pau kum kibala klat no. Chief Electoral Officer BDR Tiwari ulapen benai yakani hakapor bapelaj yakapor balabu na kabenta ka special summary revision chong ka electoral rule. Kabatmu ban pendep yakathup kerteng hakabasdang chong ukala lengkot chong usnam arhajar arpusan. Period for filing of claims and objections will be from 29th October till 28th November for 1 month, and then special campaign dates in between where the BLOs have they will be present on their booth and people can approach there also. So special campaign dates are the 15th and 16th November, and similarly 21st and 22nd November. So 4 special campaign dates will be there at the polling stations. Ka National People's Party Giant Hills Unit kalapen bena bakala pelaj ya ki application form na kabenta ki kertong ki bakwa banyakun ya ka election MDC chong usnam arhajar arpausan na kabenta ka Giant Hills Autonomous District Council ha usnam arhajar arpausan kinu ki bakwa kila banyo iki form na ka shlem traikam chong ka NPP hadu ka live huwei tarik urisau na kabenta ban kentiau ya ka jinga shimbenta ka bakambun ha ka senchar kadat. Kisamla kibalaya kun ya ka examine na kabenta ka kam staff nurse kila penlong ya kecing yaki haslem traikam chong ka DHS na mar kecing bom yahab halor ka result balapen mi ha ka pratarik ulber chong usnam arhajar arpausau kila keno bakarukam keli jingkeli kalong ka bapen kol marjing mud bat kidawa bantoket halor kecing pen mi kerteng bat kirukom IMAX kani ka kenhun kalapan jingshai na ka sorkar hapo arpausau kenta. Kekenhuan ki doktor jongka mau kerwat civil hospital kelala bansai ya usia dokha na uwei urang ba ubadang arpusan senem karta ubala kumngut ya usia hakapor ba udang bamja hapo kejingpet jong udakta Daniel Suting lala ban pendap ya kani kerukom sumar hakaba kelalong kabasaiso kebalala ban yarap ya unong pang ba unyo ikejingkot jingkhia udakta Suting ula banjur ikejingla jong ke hospital kebala nangkiu bat kentu yakipat ba ban wansha sumar ha kani kecaka. Jadi ai benda asakno telah masak pada ni sel endoskopi. Bila endoskopi lap eu tau sien roka hamil tangmut mat pada tangmut sakut yang tu. Teman saya bila endoskopi ni padantiar tengi ni batai itu numpang ni sarak bagi saya sakut ni telah rak saya sakut pada ni sai itu di dawai penelitian ki general anesthesia tengi selek pada gitu ki perikot kita ki rigid esophagoskop dan rigid endoskop tidak ketu pada ni sampai tu ni saya on saya tu dia kan itu siap dokha tu dia siap musim klik dokha ha kecing pen i ka ba phla ya kecing la ban yai sha bat kecing kut chingmut
welcome stone shadab ubadang arpoar snem karta ubadai usamla puli ha subject botany ha North Eastern Hill University ula pendap iga jingyai lenti ke bachingai hadu lai spa lai pau kilometer da ke bayai da kecat na itanagar shashalong tungin ya kami halor gani kubor. Welcome ulah sedang yakni kejengya lenti akalai pota de kunailut baka baya lemba yaki jaka ki bae haki prasmi ingkat padu hanan lembat ki paralok jamu haka pratare inta ubnai risau ula poi haka skul ba nehu haka bala padiang bat buram yu kum uriuslul da uba RL mangklau ubadai udin jangka students welfare kumtu himan kasingi ya bisan posan kilometer hadu dengi poi mentah ni ha nihu ke thongjing ke dei lai spa propo kilometer rai ngimsem lawan pendap lai spa propo nomor ki don kisingi ba ka shit parat ka benang sisa asam tak jingya jingi kolong ba ngi ya ban peni ba mangi hinikong ni dei kita ki ba persai drugs ba ka jingya pangi kwa ban bo jingmod haki kena samla ban bu jingmur haki kena ru ki bilang ki samla ba kin numop hu drugs namar ngitip hu drugs poise boro hingi tip kata ta ban crunch phang drugs boro kila long ba tip hendri ka jingthu pa ka jangi ka long ba ngin ai ka jing kersan bar ngin ai ka jing phliu ka jingmu yaki paras kena samla ba kin le ki ba ban kintiu kan kami gadi kajing persyang kabaning kong jong welcome ulabat ya ka Asia Book of Record namar ba ulala ang pendap ni kajing ngai kejan kapelong si spa iwei poin san sao kilometer tang ha kasisni Asia kadang red bah kata ka kilometer ba ya sini kan ta marsin peji kumtung yang lada ngin le kani ngila lada besok hiban penken ta ngila le ta macam senam hau arpun rutrek ucang Januari Republik dia ngila yo ban penken ya ketukar rekod menta kala ngila set sispa way pensan pusau welcome ula pau ya kajing songo halo kajing kersan ka ulayo na kinong khayit ka jela bat ka sarkar jela ka balayarap ban pendulong ni kani kajing ya kejar jamu. He took up this initiative to create an awareness against the drug abuse with the theme Healthy Minds, Healthy Lives. We are very proud of him. He has done, like at this young age, he has been able to think about the negative impact which the drugs have on the society. So we hope that with his initiative, the youngsters would become more aware of the side effects or the negative effects of the drug abuse. Da kijing tumu ban yakon ni kijing ki ba kham kraw shu welcome khot snow bahai ki wepan bakin nyadan bentalang batu haka ban wanra ya kijing pun snow shphang tuman bakong san haka emlang salang. Video report DD News Meghalaya. UMLA kanong po uba meral bons im ulapen bena ya kecing pentri kam bathamai baka skul ba El Elyon kan a ya kecing hikai na kabenta ki khana puli chong kathan kham tam hagijaka nong kendong kani ka program bala ai kerteng ka inspire and inform kathmu ban pen ko bori ki samla bat bakan ai ru ya kecing hikai na kabenta ban yakhun ya ki examine ba pher ni syam bat ni lab ba ladon kam bakan dan kini kinja kurs ki bakan terpang ban ai ji kai na gam ta ki kun sam la ji demi kumno bakin penkre ilade ha ki exams ki prepare la ki recruitment prepare ba sarkar ka jupelong na support kala bande ke district level kala bande ka state level ka Saint Saviour's Secondary School kalarakhe ya kicing dap arpusan snem jongka rengkat ki program ba ipu iping ha kani ka program lawan banyashim benta da ki riau pau khmat kathan bakan thop ya UMLA uba Gabriel Walang
Hak ni kasni la penlong ru ya ke program tenrai bat ke jing plie pada ya ke souvenir sak ken mau ka ba pen I ya ke jing no senyang jong ke school syak ke snong ka thau ha ka ba ya dei bat ke ti for our past pupils, ladies and gentlemen, teachers and students, please rise and welcome our distinguished chief guest, Shri Gaur. Students, kajingdap kajumpi, bahimpois kakam, kada kita kam, yang ka positive mindset kajumpi. Boleh lagi kena dijui kim julong yang ka positive mindset. Agam orang ka nanjok ya kana kana bakai, kathon. Baru ibu kajing artiin, ibu boleh kathon, ibu boleh kajing. Apa pijak cepat, yang baik. Mereka presiden itu berbuat tips, sudah diklik pak dan dinilai berkesannya. Banyak baik ada tahu opininya, bahkan ada tahu bersesuatu. Mereka kejian, kejiannya harus boleh bagi ayah pun juga mesti ini orang yang suatu yang kejian. UMLA kanong ston uba Gabriel Walang ula sam cingarap pisa kabalong shipau hajar tingka syakin nong de madan kumsi benta jong gejing ai jingarap jong u kani ka program balapen long ha megafet hall lawan banya shibenta da buon ngut kinong de madan ki balapen pau ye kecing sngongu jengki na ka benta kani ka sinjam ba uni UMLA ula le na ka benta kecing im jongki Kajing rakhe ya kedurka puja kabala sedang ha Meghalaya. Hakaba la penlong ya kajing yat kechan na Gorkha Durga Mandir kari khana shilong kabakar pangtam kalong baki long kemie bat ki kenthei kilaya shimbentalang. Ya ukau la si ha ukalash stapana bat ya kablei thau la penriam da ki sentiu ban mani ya ka hadu lai sngi lenter. Ya kecu kajing le niam la sakhi hakaram mandir bat ka Shri Shri Ma Kali Mandir hanongpo. Ka RNU Shillong, Didi bat Akashwani ha Prasar Bharati, ka khod application, ya kitu ki badan sab ha kakam, kum u ne ka copy editor, ha po ka contract basis full time. Ka jaka bantrei, kan day ha RNU Shillong, Didi bat Akashwani. La khod application, na ka benta lai tali ki kam, kata, artali ha Didi, bat ka wei ha Akashwani. Kiba apply, kendai banlong ha po ka lai pusan snem kata, katarik balapan mi ya kani kecing pen bena. Kiba mud ban apply, kenla ban apply online, lengba ka Prasar Bharati web link www.prasarbharati.gov.in. Kidai ban pa ikikot kisla, hapo ka khatsan sngi, nadu balapan mi ya kani kecing pen bena, ringkat ki self-attested copy. Mentangin pej ikicing long jingman kasen beneng hanong ba shilong. Kecing kriat kalong khatsan 0.0 degree Celsius bat kecing shit kalong arpulai 0.1 degree Celsius. Kecing sngam ka hau kalong prapusau na ka shispa men step bat nyopusau na ka shispa janmin. Kala bandon kecing hap slap ka ba malumala bat kecing tiet uperthat hakikat tu ka ni kijaka. Shwaban poi sya ka bakut jong ka thup khubor ngin ya pej biang sashisin yakimat bakongsan. An penpre ya ka election chiteng samoy na kabenta ka Kambagre constituency ha unai wing no pra ap ikicing penbena na ki election commission of India. Penbena chief electoral officer Dr. BDR Tiwari ban pelaj ya kapur balabu na kabenta ka special summary revision jongka electoral roll arajar apusan. Khot snobha kaseng National People's Party ban thep kerteng na kabenta ki kertong election jongka Jaintia Hills Autonomous District Council. Bat sedang kecing rakhi ya kedurka puja hagajala da kecing shirhem.
paralog katung la poisha ka bokut chong ka thup khubor jingi menta ka janmiet hadu bangin dai shambyang bat phi la shai ka sngi khublai phi baro Underused 9 other welfare schemes in its present form from July 2024 to up to December 2028. Addressing a press briefing on cabinet decisions in New Delhi today, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said this is a step towards inclusive development ensuring nutrition security. 2022 में ICDS और PM